vam je klasična nekromanija, odnosno vračarski čin koji se praktikuje u pravoslavlju, nisam sigurna tačno gde oni mrtvog čoveka, odnosno telo mrtvog čoveka, medicinski naziv je leš, koji je možda nekada živeo za Boga, ali ovo je njegovo telo, razumete, koje je poluraspadnuto. To što govore da se neke moštine raspadaju, malo pogledajte kako su se faraoni balzamovali i silikonske maske koje se koriste i razni klimatski uslovi da one ostanu, mislim to telo da ostane neraspadnuto ili da bude poluraspadnuto. Ali to je u svakom slučaju telo, a telo i duh nisu isto, znači duh ne prebiva u mrtvom telu. Uglavnom, ove jadne ljude, oni varaju, prenose tog mrtvaca preko njega i uvaljuju ovim nesretnim ljudima duh smrti. Duh smrti. To ne znači da će oni sami izvršiti samoubistvo ili umreti posle nekog vremena. To znači velika verovatnoća da će oni izvršiti ubistvo. I slušajte me sada, Soton je dato da čini čudesa. Čitajte knjigu Otkrovenja. Imate onaj stih gdje kaže da je sam Sotona se prikazuje kao anđeo svetlosti. Znači, Sotona može da vas prevari. I kad odete na ostrog i sva ona silna čudesa, ljudi, Sotona, demon koji drži svezan, na primjer, ljudi su bili nemi, drži svezan jezik, Sotona to samo pusti i napadne. Ti misliš, jao vidi čuda, kad ono gleda za 5 godina, taj neko izvršio samoubistvo, taj neko oboleo od tumora, taj neko počeo da se kocka, taj neko pobio porodicu, taj neko se kurva, taj neko dobio autistično dete. Ja bih voljela da čujem gde su ti ljudi koji samo pričate o nekim čudesima nekih moštiju, a gde je to? Daj mi da vidim, daj mi da čujem. Nemojte dozvoliti da vas Sotona laže. Uzmite, čitajte Bibliju, vidjet ćete da to nije od Boga.